Pozdrav svima i dobrodošli ponovo u moj video. Vjerujem da već pretpostavljate današnja tema mog videa bit će maturanti. Pa da počnemo! Ove godine mi slavimo jednu malu maturu. Moje najmlađe dijete završava 8. razred, pa ću tim povodom ja napraviti sad jednu malu torticu u obliku ovako ove kapice. Također pokazat ću vam još par malih ideja koje možete vrlo lako i jednostavno da napravite, da počastite svoje najdraže, proslavite taj divan dan. Ja sam kupila ovaj jedan gotovi muffin, on je malo ovako većeg oblika. Ovdje u Americi, ako ste, to možete naći u Costcu. Ili ako niste u prilici da kupite, onda možete i da napravite jedan mali ovako kolačić. Ovaj kolačić, evo, nije veći od dlana. Sada ću ga presjeći ovdje na pola. Pošto želim da mi ovaj gornji dio stoji malo u kosu, ja ću ovdje ovaj kolač ovako malo zarezati da ima neki pad. Ovako. Premazat ću ovaj muffin sa marmeladom od breskve. Mislim da će lijepo šmekati sa čokolada i breskva. Možete da stavite i kremu ili nešto što volite. Preko ovoga ću staviti ovo. Ovaj mali muffin položit ću ga na jedan karton manji. I sada ću ga premazati sa kremom ili sa frostingom. Razvit ću malo crnog fondanta da bi prekrila onaj muffin za kapicu. Sada ću pomoću ovog kartona da isječem gornji dio ove kape gdje će ići ovako. Znači isječit ćete neki čvršći karton da vam to bude pomagalo. Ovaj dio je potrebno sada ostaviti na neku ravnu površinu ovako da se osuši. Kad se osuši ova ploča, onda je potrebno ovdje nanijeti malo četkicom vode, tako da bi se zalijepilo na ovo. Ja imam isto jestivo ljepilo. Ovaj pad kako ide na kapi, tako ću ja položiti ovu ploču odozgo. Dok mi se ova resica malo prosuši, ja ću sada od bijelog fondanta napraviti jednu malu diplomu.
I ovdje ću zalijepiti jedno malo dugme. Sada ću da napravim jednu malu mašnicu za ovu diplomu. Evo, mašnica je gotova i diploma. Ovako možete ostaviti da se osuši na oklagi. Ako ova mašna pada, možete da zavučete olovku ili nešto da drži dok se to malo ne osuši i stegne. I to bi moglo da bude dekoracija na torti uz ovu kapicu. Evo, pošto sam završila ovu kapicu i diplomu, sada ću vam pokazati još neke praktične idejice koje su jednostavne da se naprave. Uzela sam marshmallow i stavit ću malo čokolade na ovaj štapić da se on može zalijepiti i njega ću ovako provući unutra. Ovako. Prethodno sam također od fondant mase napravila ovako ove male kockice, slično kao što sam vam pokazala na ovoj kapi. To će mi biti sada ovdje. I stavit ću opet malo čokolade istopljene da se zalijepi. Ovako. Evo malo da se osuši. Onda ću... Napravila sam i male trakice za ovu kapicu, isto od fondant mase. Možda možete da uzmete od nekih gumenih bombona. Ovako čokoladu. Zalijepit ću sada tu resicu odozgo. I onda, pošto mi je crvena trakica, uzet ću M&M bombonice i odozgo ću zalijepiti da to bude kao dugme. Tako. I onda možete ovako uzeti jedan stiropor ili da naspete u 1 galon malo brown šećera i ovo da pozabadate. Ovako, tako je praktično, može se svako poslužiti posebno. Također, u Americi imaju ovi Reese's mali čokoladni. To su male čokoladice. A sad ću ih raspakovati. Možete iskoristiti možda ovakav oblik od nekih bombonjera čokoladice. Također ću okrenuti. Stavit ću čokoladu istopljenu. Ovaj kvadratić. Ovo baš izgleda kao pravi. Zaboravila sam da stavim i štapić ovdje. Odozgo malo čokolade. Zalijepiti. Evo, stavit ću zelenu trakicu. I zeleni M&M.
Eto, vidjeli ste kako možete jednostavno da napravite ovu matursku kapicu i jednu diplomu koju možete da iskoristite i da stavite na tortu kao ukras. Također vidjeli ste da i ovi mali slatkiši nisu uopšte teški da se naprave, a obradovat će se i mali, a i veliki maturanti. Ovo vam dođe ko neko malo slatko meze uz tortu. Hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Nadam se da sam vam dala par korisnih ideja u vezi ove teme. Svim maturantima želim puno sreće i uspjeha u daljem životu i radu. A mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!